Keblei pi baro syakatup kebor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Kin mau burom kinong yalam ya kesengi yap balai pau uba bul lingdo. Hikai paitba kemeglai Social Development Society hajayau siap. Rakhi Kabalang Presbyterian ya ke Children's Sunday. Batsawa ke Kerteng uba Rocky Marwen kum ukertong ke Kongres na unsning. Badmintangin pa syaki kubor bakamnya. Hakalingku sngiyap balai pausnem jong bakbul en lingdo u Presiden berim jong ke KSU. Kinoyalam kilaraki kin mau buram hakmat jong udurmot jong ni unongelam berim u badan hamalki da kejingbu senti bat la pelong ya kejingelang ke belingkot hakanyau terik no pra ban pertui ki kam babha jong ni unongelam kisamla puli. Haba ai jingkren hakni kesngi ke kong hana lingdo kalai thuo bakala UI yau babul hagijing po sniu ba ulawan rung haying da kabara ringkat ya kalama jung ke KSU bat ula pentip ba ulawan keleng saudong kari khasi. Kalau ong bekeni kejing UI pau ke pin isyai kedar bakalama jung ke KSU kandang kira song hakini kesngi. Usamla lambok star marngar uloong unong yalam berim udai ubri ubashlur bat ubamret haba uya kendu ikinu gijing ki bapinwit ya kebaha kamiat jong kisamla puli. Bat kajat kendu berkawai. Udai unong yalam berim andai ngasobanong kelitian bat kinuksa jong babul kim jurim lanul nuru. Laklat nak selapertai andai kita kimati kibababul ulai hangi kilometer kinam klat lanulu kani ka step kapan kemau yangi puai kum kisamla pat kum dekat juga jad penriu bangi hapan puson kapenta ka bakum lu mi haban le nam ta ka jingbet jingbiang bat jing sungan juga ri ba jad penriu kuai ak bangi jing jing tenju prepare ki juan lang shop ya gari ba jad penriu kuai mi hapan pai khmat mi hapan yuer li jok kisamla pan sim la kejong penta ya bangin no senyang ya ke emlang salang khamtam ya menang tagari ba kejak kuai jimat ki ba per ki ba kum kaseng mi jukren mi jukun so sa sarkar na kapor te tanggawai kum kisamla nang ilam ki dekat pura jong KSU kablong ki ba yasa kabdon ke jing surat kabdon ke jing yai pat khamtam kabdon ke jing len ledi nam tam ngi kon yit kimat om nam ta ka buram jong KSU hunrai nam ta jing sungan jong gari ba ka jat bru koi kan mau dong jing ya nanti ba per juga seng bi jumat ya subun ba jing sya kan tho jing sya ban ba per kan supan kan mau iriu ramba ki bla em hu tu ki por man ba bul dong long nong ilam ki thu ka jing sya ban ka jing sya kan tho ba bul hu tu ki por kalau long hadu kata Reso sarong bandong bakta kiju kibring baban bakento bakho ibabul yo hakini gisngi kumutu ni wilam ngim sum layo su deyalo ta ka bentang kata ka nongrim ngaso bandong kum pi kisamla kam tam kinong ilam bapura jo kesu ye ke ban wanjia hajriya deti kum dekat bakinong ilam pihak bandlong bajasa bersurat trei ka kam pendap jong kam kum dekat jo kaseng kam tam tanrong ko haterpeng jumpi jaga longkor nam ta kecing bet jeng biang jeng sungan jong gari baga jaj pengrib kawai tang don sibun ki gai ki kam ki bagi hapan pendap ni sakmat kum kaseng widon kam kakti kamon widon kam kakti ke diang jungpi widon kam jeng persat nasiem ke jungpi widon kam kabor berkat ke jungpi ban ngai skem ki samla jong jaj penriu kendon la jong benta bekeno senyang sakit emlang salang kamtam nam ta gari baga jaj pengrib kawai kidang don ni kisngi kidang don ta ki ham saya ki ong bagidon kita jaka sarkar ni po solong lasdang ban ai ya kita ki he saipan ki bom de kita ri tremuluk kum kaseng en manthaj ni seti benya ni kakam ari kai benga sosi bandong rada ka sarkar ka persyang ban le kum kita kamput po ngaso ba kadi ka sarkar am ka bayada ri ka sarkar ban lilam ya gari ba ka jat ru kuai ila habalong kinong petngor ko kisamla na amal itin mo ano ajin ko sli amal enta umi la indiana ya enta nanu la nai din sli ni yosla
Pagkakasin na walang nakalik yan. Yan yung pisa lang ito. Ano yun? Makakalagal. Yan siya. Ano isantil? Buti yan doon na lumita juga yung anak kapag niya. Malaman yung sinasaro. Yan mo kanyang doon yung lumita. Buti yan tayo yung walang saktin na malunggay ang dalanta. Wala ang tiyan at isa kaisay ng pinon. Ang tiyan malakasanggan. Ang palay. Nakatin din ang sila na iiin bana. Makamang matinyayo yung anak amakay dapat siya. Itan ini Ban penchluri ki samla ban seng yala ki jong ki kam ki jam kinoyalam jong kamigalai Social Development Society jayaw siap kalapelong ya ka jingelang pa ba ha ka ba MLA ka not chilong ba Adelbert Nongrum ula ai ka jingkren ki be day ba ki jinghikai ban sedang yala ki jong ki kam ki jam knang ban yeng hala ki jong ki kejat ha ka kamai kaji kani ka jingkren kalong ka basngau tanat haduk kata-kata na ka benta ki samla jong kani ka shno Hakini kesengi di kispa angut kisamla, kilong kemi, kilong kepa, kilawan ban sengap ya kejing batai, bat rai ru bakin wan sya ke training ke ban sasdang, hau news nem ban wan, ling ba kejing tereshitom jong MLA ba Adelbert Nongrum. Habai keren bat kat tu kat ni kinong wan shimbenta hakini kesengi, kila ai kejing ro yu MLA bala yu i jingai, bat pet ya kejing jeng kisamla kamtam, ha ke yok kam yok jam, bat ling ba kini kejing ai jeng hikai kin yok kalat ban yeng hala kejong ki kejat, tang kata kin la ru ban ai kam ya ki wei ru. Kani kedi ke thong ke ba kamat do. Hakini kesengi lawan ru kisamla ki balawan pai no shala kejong kejela, hadin kejing syak ta ha ke klam COVID-19. Kini kisam laru hala ke jong ke benta kilas dang ban yeng hala ke jong ki kejat da ke jingerap jong UMLA. Bat kitrang baki weiru kini ban shim ya kini kelat. Na keliang ba Adelbert Nongrum haba keren baki nong thok kubor ulai thu bakini kedi ke thong ke bo udan naduk menchwa bat mentau le yo ban pen urlong bat ling ba kani kisam la ke constituency kin yo shipun ke jingerap. Hakini kesengi la don langru urang bashnong ba haban te lang walang urang bashnong ba sonawal pariat bat kiwei kiri urang ba. Tuan kau ni siap nak pau bajing sungguh ublay, bula play ni ka la denti, bat kam tam rumah konstituensi ke ba la sei benga, hari kentik ba, masudai hi ba nanung puluh di kapor, hoi ki isu di babun ba, hak badi ke konstituensi, badi ke development, badi ke isu secungki kon sama badi ke unemployment isu kam tam, bat kumlu barat tingkong yang jingdup, jingkurdu, kibun ki isu ki badi juga state issues. Tenrei hoi kata kanong dei taman sependap kita ki bantah dengan semua ba na yeng ru madam kam hi ban persang pulo pendap umdi tangi development ki bade ki road ki footpath ki drainage kumta terter mo ti dengan semua dei ru ba kani ko dei si bantah ka bantah jong way nam jong bantah bade ka human resource na ka bantah kuno banjarap ya ki para brio ji kam tam ki kon samlat on educated unemployed tenrei kani ka awareness program ka mga buo ta singi kani ka mga angno aslep dengan perkat bakumno ngan utilize lembaka scheme kecoa den tagadaw pa do pani ba sa pani na de ka por ka kita ki ba angno ba sanot mereka nang no kajing penokam bakla ba penokam akalanti ba de sungur ka state government sungur ka central government kala ai ni kala akalanti kum ki amali kum do ni dio ba ki scheme bakumno ngan yarap hai babun ki bantapat manta kasir ngabu kerpang ni awareness program kabalong kum ka kadai si banta ka orientation program bar ka baar kalong ka kajing pertip kajing pensyai kajing ai ka explanation nak yang jongki resource person haki different trade mo different trade belong mane kepada jongki beautician beri tailoring beri electrical kepada electronics food hardware and software bat kumta kumki food processing mo bansna jembam aban hoi bansna jembam ni bansna unso ni bansna asyar bat kibubun ba ki bangamla banjir kertenut dan regidon kat tok ani ka banglayo pan pensmo hani gesmi bat kilabun ki bon man shimataru pan pa wajing sungu kham daklet ya kirang ba shnong ya ka executive dor ba shnong baro chong ka constituency ki jonga ki blashim ya ka jingir clear ki ba
la ai kita ke jumpa menasya lembak tinghung lembak PS system but ngelayo ya ka respond ka ba hoi ni kham layo sibut na ngit scam ba ka jing sedang ka de ko wi ke job ngut ngalo nong ba mata si de ke job ha ba kila don bon ki samla ki long kemi ki blawan malaysia mata but hani ke singi layo ban padiang ya ke jing hikai but kila ya sedang banjir pat desi ka triat ar nalai na saw na santali kani ka ditang ka singi ko bangin hikai but in sabu rupa de ka training ka bangin sedang pala syam senam kani saya perkhat ba ki resource person ba kum nongin bu ya ka singi hanu ka jaka kata ngis permana mangila syam contact number ki jongki ti ngani scam ba kani ka di ka por ka ba kum ki educated unemployed youth kim dia bersyuhun macam ki job seeker dia dia banong ki job provider dia banong ki job creator mungkin dia ban thau kam snakam amar kum bakalong mata dia tanpa mekhalia all over mo jogari India ai berkoi banong ka kam sarkar hinung la shu ko khon sama ba ye so sngai la dia bat to perkhat ba khuslai ta kalawai lada kalawai ka bangi kiminti api khon sama le mata pin akhminti tan kam sarkar batang si spa kini ki post silap mo apply sau ho ki palok karu sau ho khasi arpo ki wei pat ki chat ban rio hei ni yo pat banong ta ke jingkan man kita de ka por ka bangi dong kam ban yang chok ki chat mi dong kam menteri ki kam ki ti nomor kani odi sipanta ban weng ban reduce ban control ban stop ya influx ka bawan chani ka ri ki jongi nomor ha jongi influx ru ka de bakiwan ki i pun ki kam bagi khon samla ki jongi ka chai pudre ki jongi ni tang ka kam sarkar malong un mei pa jongi no borom mo menchua ki ong ba khrekot pa khon penong barabu pen yo kam sarkar ka tu kala develop apa ka main ki jongi bar ki yo kala kan ti ka mai ru kim tre ki ko abe tang kam sarkar na semua ba kan ka mindset ni kam ban change sandon mata without further delay immediately ki kam ban change larang ko ban long here di kita ki banwan ra ita ka change ki banong ka change ya society banong ka change ya ka jai pandio ka state bro ko na songo khamtam ya ka Meghalaya social development society i president i ba Albinus Nongkendri i balawan ru ila simkhia banwan ra ki resource person but ngit scam bakali kan long sa ka jingker ko ka jamantoy ngan yai persan wala dang empat no banong bakla job nomor ka jingkhot ka di ka ba dang sedang ka baningko ho sibun akhon kindat ki wan ngit scam kini gide ki bela syajit kerpang ha kejingwan macam mata yang ni ka kini kejing syai kai mata singi bar ngit nak lu ko memali kan song thai nang yai train ka support mana khot nang wear bat nak ni ka benta social media nga khot nang wear ki khot samla ki produk ki basuk ki drop outs mo ki ba ino system por kejing puli jongki bar kumju ki educated unemployed wonam le rain ban tri ki kam ban yang jong kejar le rain bar song lam kam lerai merciyo ban obtain ya ka degree ke jongpi yang don kam mutan ni pai san sem suppose nam ka degree yang don kam bla ba contribute ke yang sem society ke ke jingmot ke mart kadau wan sakmat simi ni kala klenti ngaru menyerap na pemerintah khaptom ki produk besuk berjenjar ki baduna kayo akot ban nambah ka scheme menyerap ban siu ke fees ke jongki kum ka stipend dari stipend galak menong duna mereka ni kalong maksimum ke fees ke jongki kenapa dah kala pas selesai kayo certificate in persang menawak kelak nanti gubernur sarkar nyarap iki bersupport iki banang kali macam aku membeli dengan persang ru lebak scheme kuno menyarap nak pentai joki kenapa ini ba ke jings liu kan ka ri khasi jong khamtam ka drugs khamtam ka kui pat ki jings liu kin do jai khamtam ki khod samaj ni kalong busy nang ni chakmat aga kam ka ba kin long productive ladi om nagawan pelong destructive ban petut pen wara ya gijinge ani hiyeng sem ani gijing siir ani ke makasala ngit scam ini di jipercai Kabalang Presbyterian Umdihar ha kanyaw terik nopra kalaraki katayaw kerpang jengki hebrit ya kabalatip kuma Children's Week ba Children's Sunday halor kapang tupin mlin yaladi siya kajing long riuble bala pinsyong nong rim na kashiti Paulus Apostol siya Timothy kalinong kabasaw kadukot kabanyaw ya kini katayaw jengki hebrit lasdang ha ka-arterik nopra bat kankut ha ka-praterik nopra Hakani kesngila sakhi do ba ransom su tengah kumukongsan haga jingidon lang kitemen basan na kabalang Presbyterian Umdihar kinongkit kam jong ka CE Society bat ki habrit ki belaba shiminta daga jingshit ham hakani kesngi Budam mari mun kuyap kablaus pendai budam Naik budam
gaskat mare mare jadi oh gaskat bang ya budam ya ready Aki hari ni Aki kalau apa yang mat itu bukan oh Mary Aki Rablang Ika Mary oh Peace Mary apa jadi Teledor tam gaskat tam betul apa bagi keli kena kecil keli kiong kuno kiong ko kenrak tang bakrau tam bakrau tam hapo kahima ibnek hakata kecil keli ujisu lek kuno ujisu kuat ya ikena barang kuat ikena uong iksenran uong kuat banyak tu iki lada kimnong pun kini kena mo hinom yo ya hima kibne barang tak kini kiseran kila kendit bat hadin kata kumgelarwai mene laong ba kini kibriu kamo jisu lapo yang kata kesna kila yawan lamru ya kini kikna kibarit mo bang jisu nyo pankerku iki kini kiseran kikang bakin sya ya kini kibriu bakin walam ya kini kikna cung jisu jisu habo mayo i kini kisenran bakin sya ban walam ya kini kikna kibarit cung jisu ong kisenran kumne wong sya ya kikna bakin wan syanga namar jongki long kiba kibne ngan yesu iki kikna kibi jonga maki kilong kahima kibne ujisu onba kikna kiberit kilong kahima kibne bat ujisu ong iksenran lada kimlong pun kini kikna pinomyo ya kahima kibne namar bagi kena kidang long ki balui-lui mo kidang long ki balui-lui bat kibenang tip ruk tangnya kahok bat kajing sisa barahakan ni kapot nakaliang ke jonga ngakwa hakan ni kastar ban penken mau ya ki ikena ki de i jonga uji suru on kumne uang ba ki long kamulu manu baju bamlo itu ya kan manu baju bamlo raktim ki baju bamlo baro oh baro ki baju bamlo ladam dan lu jenta kambang jenta kambang lagi jenta mo benta portlang kitip aku tu sengi ngelik di sport nong kerak ki ai sok turunnya na laot yo sok turun bat abal laot yo sok turun nabamu jauh benta portlang tiban tembang yung sok turun lek kumlo haber na kay nak sini na nakamlo na nakamlo hon tikamlo ka tembang yung sok turun mo jo hindi ka kataro kamlo oro kaya rap mo bangin ber kanta makani ka do bakan lat na kijingput mo yung jisu ang kumlo uong yangi kantam yangi kikna kiberit uong baki pilong kamlo jong kapertay. Susunan pilong kamlo jong ka pertay. Unong yalam keseng Kongres na Ribhoy District ba SW Rembai ulapan penapai ba ya kekerteng jong ba Rocky Marwen kum ukortong banya airing hakini ke election MDC na umsning constituency. Hakini ke jeng yalang na lor kinongkit kam ki ba kamat jeng ki unit beper lembat ki pai ba ladon langru do ba MG Karshan Lor Presiden RBDCC uba Rocky Kela Chairman ke umsning town Dorbar bat deki hajar ngut kinong Karshan ke Kongres. Kini kejing yalang kepen klannya kejing terekam jong ke Kongres ha umsning na kebenta ke election MDC. Yung daw yung kertong jong ke Kongres Subah Rocky.
Kiway ki parti kim yo ban kim tho yang kisang banong kamentoy ban Krisyan ni Baroki tang sujok uru unle NPP pin sayo snow bat ryo le se pilayo snow bakin sawan sugi snow ni jongpi hamni haum sting layan kita di bagi khun persya ini mentang kisang ban purnam yang kisang banong lada pikir san bakana yo uturu ujuhi kumbale UMLA usapet naga sing kongres nagwa ban kili ya kita kinong yo lupa di basta kibalai ke banja ya kalasyan nong ya ki wan shakmat hamne lada pitip ya ga jigem jonga ka batang la syai kasni pin batai mapi bau ba roki lada ujok ulet sek NPP pin batai start mapi pin batai ya ga nongrem ga jonga pin batai ya ga jimlong rangba ga jonga banong ngan yang scam banong ngan syakri haga seng kongres baladang ngajok ladang ngajok san snam ngan penkot ya ga jam MDC jonga kum MDC jonga seng kongres di menjornya yang padba menjornya hagakci ngin wen ya ga jingbot jing perhat ngin wen ya ga tugabi ka pen sapran geleng-geleng banong hana ba roki la daw job unel uju hana unle CNPP ngarong M ubaroki unyang scam haga nongrim ka jongo lengba ga jinge ka jongpi ka jinger san jugi padba jonga constituency ka ne pidon balay nga nang kwa balen sa katagaying nga batman ka ne ma pidon hagaying ba e jonga seng congress ka ne pi ayman sim nga ka ne pi kershan nga ka ne pi wan ban ay ya ga jinge ka jongpi ngannam lendet na pi kata ka diga jingkular ka jonga ngannam lendet bat ngannam lendet lanu don gano daga jinge bat daga jinge sai markmat nin ya kelenang kanu ka bapatam yo padba jonga constituency be bat khamtam jonga party congress ke jongi aki nom gersan be jonga seng congress kilalong khunspet ane ngong ye pi nim long khunspet hamne kidon giriulang ba kinong yalam ki basta kinong gersan ki be kidang don haga seng congress bat manta de ka kamram ka jonga ka jongpi bangin sei yo nong yalam uban yalam ya ka district council ngin sei uban yo nong yalam na ka de constituency ha ka district council ka jongi ngin benjok ya ka party congress ka jongi komba ka omsting block congress komba ka omsting constituency ka de ka constituency ka ba ya ka congress party nganget pamata sisin ka jingdon ka jongpi ka jing ay nang sim ka jongpi ka banga one shit istong itaw nado pnai August ngalasdang man lindom litlang yang ginong gersan di bai ngalasdang man kendo ginong kitkam kay ka khubor ka bangayo kadon ka jingjaw haki andre ka donru ka jingkermen haki banong kiwei kilaban pet na seng congress ka congress kanam pet no patba bat ka congress kanam jangayo patba bat ka congress kanay yang ka jinge bat ka jing sakriyo patba today naman kata daw nanget baka jingwan ka jongpi kani kasi kan saki baka umsting block congress ka umsting constituency kan say inong yalam ibatma yalam yaga constituency yaga party yaga dong ba ke jongi bat yaga jela ba ke jongi kani ka MC ka mamta kung way lagi kartong uban sa ikon na kani election na DC ngadon ka jing angnut ban syakri halor ki nongrib ban penkran ya district council kumuway na kinang basnong asuto kay kita gijinge bagi dorbar stong kimat kiduksa gi balangin Bat da kitu ki khubor ngila poisya ka bakut tat haduk menginai syambiang kublai shibon.